Бишкектен Жалал-Абад, Ош, Өзгөн, Кара-Кулжа, Нокат, Кызыл-Кыя, Баткенге чейин жылкы уй кой ташыйбыз. Мына ушул номерлер. Достор, менден да сурайсыздар. Мынакей ушул номерлерге кайрылып, азыр мен ушул экен, туугандар. Мына ачык жабылат, тенттери бар, узун. Азыр ичин көрсөтүп коеюн. Азыркы номерлерге чалсаңыздар, мына уйларды байлап койгон. 2 этаждуу койлор да, козуларды да жүктөйт экен, достор. Ой. Мынакей. Булар каяка чейин барат экен? Мына козулар. Баткен, Азыркы номерге чалыңыздар. Акы деген жигит ошол номерге байланышып, мына жүктөп коюптур го. Ар бирин канчадан алып кетесиңер ушуну? Бир баасын айтпайсыңар бир. 700-800 миң аркыл. Ар кандай сүйлөшүүгө жараша. Анан эмесине да жаша экен, количествого, Мынакей уктуңуздар. Оптом алганды карасаңдар. Оптом бир киши алган болсо, мына ушуларды карасаңыздар, мына Баткенге кетип атыптыр. Чалыңыздар жана номерге. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан, жакындан көрүп жаткан биздин мекендештер, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 16 август 2025 жыл. Бүгүнгө ишемби, Сокулук мал базары. Сокулук мал базары. Кандай соода болот? Канча болуп атат байке? Мынакей. Эркек музоосу менен. 26 деп көтөрүп кош. 26 130, 126 дейт. Корпогу менен. Базар бүтүп, базар Мынакей. Көрөлү? Соода жакшы болуп атат. Эркек музоосу менен. 28. Базар бүттү дейт. Валейкум, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Соода сонун болуп атат бирок. Дагы эле 126. 128 бер дейт, тияк. 127 дейт. 6 короче, келишип калды, кеттик. Убакытты чозбойлу 127-126 болуп атат. Мынакей уйлар тизилип турат го. Кимдики экен ал? Көрөлчү, мына сүттүү уйлар экен. Уйлар кимдики? Канчадан болуп атат? 105. Саамы булар? Саамдар. Канчаны туугандар бир маалымат берип койбойсуңбу? Онлайн. Я, бере албайсыңбы? Болду. Кеттик анда. Бере албайсың экен, маалымат. Достор, чарба уйлар көп экен бүгүн. Биз жакшы-жакшысын тартып көргөзгөнгө аракет кылайлы. Канча уй? Торпогу мененби? 190 миң экен. Торпог эркекпи? Я. Мына торпогу. Мына. Ушул соода канча болду айтчы туган? 160. Торпогу менен 160 миң болуптур мына. Торпогу мощный экен, бирок. Канчанчы торпогу? Белгиси номерин калтыразыңбы? Онлайн сатасың буйруса. Жок дейт мына. Эркек торпогу менен. Бул аденге сатып. Аз. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Кара. Жакшы. Кайсы? 3 боз. 25. Мону айта бересиң, могу бозбу? Кунажын, Боз кызырын билбейсиз. Бирок эттүү эле экен. Баасы канча болуп атат? 115, экөөнү тең. Мына 115 миңден арзаныраактарды издеген бир туугандарга көрүңүздөр мына. Номерди айтып коюңузчу. Кайсы? 7 айлык боз экен мына үчөө. 1, 2 могу. Үчүнчүсү могу. Мына 7 ай боз. Баалары азыр сурайбыз. Азыр барам. Баалары канча? Баалары теги үчөөнүн тууган. Баалары 150ден. 150ден дейт. Мына үчөө тең боз экен мына. 150ден. Номерин калтырталы. Анан баштайлы. Мынакей номери 500 0500 47 55 88. Болду. Ошол номерлерге чала бересиздер. Кана тууган? Кайсы? Bir tuğan olsa uydu tartıp koy değil. Mana.
Көріп атабыз, кетіп атабыз. Қайсыны? Мұна екеуі? Мұна екеуі үй. Жақшы үй екен, мынау көрініп тұрады. Бұл эми қаншаны туды? Үшті туған үй. Мұнаки. Алыстан көрген мекендештерге көрсетер. Сağım mı hazır? Sağım. Қанша литр береді? 16-17, 16-17 береді. Бағасы қанша? 130? Бағасы 130. Бұлчы? Birinci tut? Birinci tut, 3 ay boz. Қанша литр береді атады? 10 литр беріп атады, Бағасы қанша дедіңіз? Бұл деле 130. Мұна бұрық өрікті ойлар екен, сөкті. Мұна, қараңыздар. Үйізінен де білем деген бір туғандарға мұна. Номерді қалтырып қой. 0550 75 87 52 номерлеріне қайырлы 2 үй бойынша алсаңыздар болады. Чалып, сұрап, доставка қылып бересіз бе? Мынаке, 7 областан çalсаңыздар болады. Мына ушул жерде торпағы менен екен, бұл бірінші туыт бұл. Birinci tuttu. Birinci tuğ de yaş eken mına. 8-9 sütü var dostum. 8-9 litre sütü var. Ha mına ki. Muz olsa yem çüretiken ne bırak he? Muz olsa yemet dostum. Evet eken. Urgaçı muz olsun menen. Mına. Bağısıca. 20 dostum. 120. 120 bin som he? Mına. Hazır argı sıkıntı var dostum. Keçine sıkıntı kıl veririz. Mına. Ardayın bol otav şundaylardan. Ardayım Bolat dostum. Nomerdi kaldırıp koyan. 707 0707 21 21 84 44. 84 44. Mına uşul nomerlerge baylanışıp alsanızlar bolot. Düşürüp beret bağısın. Mına urgaçı torpağı menen. Jaş eken he bu lan? Yaş. Birinci tuttu. Birinci tuğut. Mına ki tuğanlar mal kılam degenler görüңүздөр. Alam degenler çalыңыздар tuğanlar mına. Dastavka kılıp beredi. Pastavka uyuşturup beredi. Uyuşturup beredi eken mına. Sokuluk mal bazarında hazır turat tuğanlar mına. Çalыңızдар nomerlerini. Dağı mına 4 öğren tek süt çıkağı. 4 öğren tek çıkağı. Işkırat. Toz ışkırat degin. Cimşak gene. Yem Buna koydur. Bırak çıkat eken. 4 ötem isteydi dostum. Oldu. 4 öğren tek Birinci çıkat. tuttu. Birinci tuğut. Dağı giyin koşat da. Buyursa. Koşat. Koşat. Neme da? Simental. Semental bu. Paroda aralashgan mına semental. Mına ki dostlar. Mına ki andan keyin uşul da var eken mına ki dostumda. Üçüncü tut. Aha. 4,5 ay boz. Aha. Hazır he? Teşettilgen. Teşekkür mına çoğu eken görünüp turadi. Hazır 12 litre sütü var. Sütü var. Mına gelinleri. 4 ötem isteydi. 4 öten işteydi. Tırs. Kılçı. Bular sayıs koy ya. Ürktörü. O. Mına vız koy. Oldu. Çıkkanın gördünüzler. Bağısıcı. Bağısı 125 bin son mu? 125 bin son. Mına ki. Azrağın skitka var dostum. Hazır skitkası var. 125 bin gördünüzler de. Hazırkı nomerge çalıversenizdер bolot. Tak aytasın mı? 707 0707 he. 21 84 44. 21 84 44. Uy var eken. Boz mu bu? Boz. Çoğu eken ha hoppa. Mına çoğu eken. Kança ayga boz? 8 ay. Kançançısın tuyt? 4. Bağız kança sırı otasın? 300 bin bro. Çoğu eken he. Bazar boyunca sizdiki kodayım çoğu ya. Artlarından göstereyince genen eken. Mına. Tuğanda, qarаңыздар. Nomer qaltırabız mı? Ayt nomerini. Kimdiler 0551 41 51 01 300 min. Bu qancha litr süt beradi bunun? 30 beradi sutkasına tuğandan keyin mına. Öte joğun uy ekan. Mına janda uylarni ko'ringizlar. Çalsanızlar bo'ladi. Siz ko'rib atasizmi bu aka? Kançançısı boz. Qayerdan keldingiz? Yok. O'zbekiston? Ha. O'zbekistondan. Ko'ringchi, janna var ko'ringchi. Ko'rdim de O'zbekistondan kelibdi bir tuğan. Qana, tag'i bir uy var ko'rib o'tam mana. Oy. O'zbekistonda shunday cho'ng uylarda oladi-da. Kimniki ekan bu? 350 ekanmi? Ha, mana. 350. 45 kim esi var mı? Yetip kaldı esi. Mana. 8 aylık boğaz eken. Elдің bari qarab atады. Tuğanlar mana. Sapat tu çoğ uylarda alam desеңіздер mana soqulqa kelsеңіздер болады.
Arzanıraqtарды алам десеңиздер, Тоқмаққа келсеңиздер болады. Мына. Уй кимдики екен? Шеде турган ба? Жакшы уй екен бұл, ээси жок екен достор. Бұл кишилер Өзбекстандан келиптер. Өзбекстандан келдик дейт. Эми туугандар колдон келишинче көргөзүп бердик. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Номерлерибиз бар 707 менен 388 350. Кайрылсаңыздар болот. Бо сары кунажың кимдики экен? Көрдүкпү? Канча сурап атасың? 150 сурап атам. 150? 15 литр süt менен 150 миң экен, мындай чоң, көрктүү экен. Мына. Бооз кысырбы азыр? Bir ay бооз. Номерин калтырып коесуңбу? 0507 0507 38 38 76 24. 76 24 деген номерлерге карасаңыздар. Төртөөнөн тең чыгабы? 2,5 жаш экен. Жаш экен, Мына, көр. Boyu 1.40, жап жаш экен, көрүнүп турат. Чала берсеңиздер болот. Достор. Була канча экен бул? Туган? Я, 140. Ургач экен музоосу. 140 дейт мына. Музоосу эми атат. Бул аңгуспу же аралашпы? Аралаш. Номер калтырабызбы? Номер канча? Сатып кетишим мүмкүн. Балким, болду. Сатылып кетиши мүмкүн дейт. Бир эле баш экен. Канча экен бул музоолугуй? 150 экен, байкем. 150 дейт. Тугандар, мынакей галыштын бар экен бу жакта. Галыштын канча экен галыштын? Туган. Галыштын канча экен? Экинчи тут, эки корбогу менен эркек. Я, экөөбү музоосу? Мына. Караңыздар, азыр музоосун да көрсөтүп берейин. Мына. Мына. Музоолорун тартып коелу. Эркек экен, Экөө тең эркек экен го. Экөө тең эркек экен, достор. Баасы канча? 300 миң экен. Канчанын тууганы ошондо бул? Экинчи тут. Экинчи эле тут экен, жаш экен. Номерин калтырып кой, алам дегендер болуп калса. 0502 60 30 мына эгиз торпогу менен экен. Экөө тең эркек экен. Муну эмизип коюп, бирок эмгенден сырткары деле сүт берет экен, бирок 20 берет экен, көрүнүп турат, чоң уй экен. Макул, содаңдарды берсин. Алейкум ассалам. Жакшы. Мына көрүңүздөр. Бир туугандар, мына могуну тартып кеттим эле. Жанагы эгиз торпогу менен музоосу менен уйдун ээси ушул экен. Кайра келдик. Бул канча сурап атасың? 350 миң сурап. Экинчи тут. Экинчи тут, 15 күндө туйт. 15 күндө туйт. 40 литр гарантия берет. 40 литр. Машалла, мына 40 литрге берет экен. Мынакей. 40 бербесе алам кайры. Кайра. Bir суткада эрте менен кеч 40 литр бербесе алам кайра дейт. Возвраты менен 350 миң сом. Мынакей. Галштин бул? Же черный пестрыйбы? Галштин, Боз. Азыр бооз дейт, мына. Тугандар? Туйт азыр боз. Бооз экен, мына. Адамдар көп. Көрүп аткан Өзбекстандан бери көрүп атат, мына кел. Номер жанакы? Жанакы номерге? Айт кой, 052 60 60 30 30 мына уй. Уй издегендерге. Келиндер. Келин салып аттык. Бүт бар чыгат. Каякта болот адреси? Адресен пока базардан өтүп кетсе. Мына Карабалтада. Карабалтада экен. Сабайла коюн. Болду. Макул. Кимде ким алган болсо буйрусун чалыңыздар. Андан кийин мына ушул жерде Швицпи? Швиц ургач музоосу менен. Музоосу дагы швиц экен, мына. Ош. Мынакей. Көрүңүздөр. Канчанчы музоосу? 3-чү тут. Тугандар, желиндерин көрсөтөт. Төртөөнөн тең чыгабы? Выз. Мынакей, чыгат экен. Канча литр берет? 22 литр сүтү бар азыркы учурда, мына. Көрүңүздөр, мынакей. Баасычы? 210 миң сом. Мынакей. Музоосу жакшы экен, 210 миң сом. Мына желиндери, сүт каналдары. Саап көрсөтүп. О. Мынакей. Төртөөнөн тең выз чыгат экен го. Мына Желиндерде жумшак да. Жумшак экен, сүтү да коюу экен. Мына. Болду, көп саба, мына. Достор желиндерде.
Süt kanallarını gösterdim. Mana görüңүздөр süt каналдары. Музоосу дагы жакшы экен. Баасын айттың 210, Номерди 0 0505 0505 27 05 90. Çalыңыздар. Доставкалары болот. Таза уя, мал кылам дегендерге. Мына, ден соолуктары жакшы экен. Кепшеп турат. Шивиц алата ушул. Швиц алата ушул, Мына музоос. Музоо канча айлык? Музоос 2 айлык. 2 айлык музоос. Мына. Ооба, мына. Чала берсеңиздер болот экен. Сокулук мал базарында. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз, достор. Андан кийин бул бар экен. Туугандар бул дагы бир келишкен уй экен, Бул кандай порода? Чёрный пёстрый, экини тууган. Азыркы учурда саамбы? Канча литр сүтү бар? 18 литр сүтү бар. Мына сүт каналдары жоош дейт. Боосбу? Боос экен, мына. Эми баасы канча бул баасы? 200 миң сом сурап атат. Кеми бар. Жоон уй экен, эттүү экен. Мына Сокулук мал базарында. Номерди калтырып кой. 0704 13 06 12. Жети областан чалып, акчаңды которуп салып бересиңби десе кандай болот? Салып бересе, мына мүйүзүнөн дагы билем деген бир туугандарга көрүңүздөр, колечкасынан. Экини тууган, Экини тууган мына, достор. Чалсаңыздар болот.